Allahu Rabbi khaliqul alam, tempat sembahan umat mulia, tempat melake urangan malam, tempat pegangan umat dalam dunia. Nabi Muhammad yang akhir zaman, selawat salam tip-tip kutika, wajib selawat urangan malam, sidra janjungan lebih mulia. Alim ulama kerabat sajan, salim haluan kedum ulama, habalun puik si titik kalam, nyumpat hairakan sabah penawa. Penawa jantung, jantutung badan, jan kesepian baca-baca, nasekah awai cuco janjungan, Hasan ngan Husein nyo ke calitra. Calitra pihgat jut ke pedoman, inangan agam cuba baca, etno kehaba dari lon tuan, muda rupawan sinyak di desa. Haba pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula puja sekalian puji-pujian itu bagi Allah seru sekalian alam. Jinolon pupun permulaan kata. Jinolon pupun saboh hikayat, tak baca sahabat nasihat pihna, lun pegah calitra Hasan ngan Husein, wahai epolem dengar dumrata. So yang dengar calitranyo, bahagia dudo silama-lama, wahai tengku lun amanat, nyo hikayat bacut haba. So yang dengar letat faedah, urang pegah metume pahala, pahala nebrihan terkimat, siti mang berat langit dunia. Menyohan beta pegah, menyo malah naguna, jinolon pegah wahai polem Hasan Husein ulun calitra. Serta Ali ulun buh sajan, ngan janjungan Nabi kita, anu ngan ayah sigalun karang, dengerakan lun pehaba. Sigalun karang wahia aki, anu ngan abi lun calitra, so yang dengar kabarannya, bahagia dudo dum saudara. Karangan lunyo hanagat lagu, wahai tengku dengar rata, beta upat ngan tacarut haba bebut lun calitra. Beta cela wahai rakan, inang agam dum semua, nyo haba nyo getat macam, kejanjungan pihna calitra. Ngan Muawiyah pihna sajan, demaluhnya Yazid raja, ngohai tengku sekalian, nyo kabaran cukup lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Karim kasih ke hamba, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puja azim hak Rabbana. Tuhan pujud langit bumo, dumna aso hak yang esa, dumlat batat kaya bate Tuhan tente yang kuasa.
Oleh puja akan Tuhan, selawat salam ke Sayyidina, wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa alihi wa ashabah. Sayyidil anbiya'i wal mursalin, bertat yakin dum tarata, rahmat salim ate Muhammad pang ule umat dum barangna. Yana pang ule segala nabi, arash kursi langit dunia, yan ke nabi kesudahan, jenengan insan sinan nyata. Langit bumo limpah bak nabi, arash kursi syurga nuraka, nabi lain melaksari beni bak pang ule sinan nyata. Jineh lat badat sekalian, sinan bandum limpah cahaya, misugekeun dalam Al-Quran firman Tuhan ke Sayyidina. Inna minallahi wa ali minni, hadis kurusi sabit benar, ulun kun sidra penujud Tuhan dum sekalian jud bak hamba. Sebab nepujud aulia Tuhan, Nabi Adam pun nepena, yang jud nepena Nabi Adam, putroh manikam nebut mulia. Tempat nekebah mutiara putih, Tuhan negasih Nabi mulia, padum naroh segala insan bak janjungan Nabi Mustafa. Juk-juk Nabi mandum nepinah, Uba Abdullah Tuhan karunia, Tuhan pelara barang perintah, Tuan Aminah gop nyandua. Tetap sinan nurun kebah, karunia Allah yang kuasa, nur gekandung le Aminah, warna limpah syamsul kamar. Sinan kelahi Uba Aminah, di Nanggro Mekah yang mulia, abu kamu pat, umi kamu so, mupat Nanggro nama bangsa. Bangsa Quraisy Hashim abitu, awai wafud duda wafud ma, di Nanggro Mekah tempat lahir abungan ummi urang mulia. Masa goh lahir wafud abu, 6 tahun umur wafud bunda, urang yang pemom Tuan Halimah, Nanggro Sa'diyah tempat desa. Wa alihi wa ashabihi ajma'in, ainun na'im kota dunia, atuh warih dengan sahabat, atuh kerabat keluarga. Betaturi Nabi Muhammad, baik hai sahabat sia-sia, lam tatepu anak Nabi ngan istri bunda gata. Perumuh Nabi si kurang dra, betatu sohe syedara, perumuh Nabi bunda mukmin sohan yakin daruhaka. Nama yang pun Tuan Khadijah, Dema Aisyah yang kedua, Lehe Saudah Put Maimunah, Limang Ummi Salamah Hindun nama, Keenam Hafsah, 7 Ramlah,
lapan sapiah anak raja, ke si kurung Juwairiyah kakeh sudah lam calitra. Nyana si kurung wajib turi, istri Nabi bunda gata, lampih menan bertaturi, anak Nabi yang mulia. Anak Nabi na 7 dra, bertatu so putra putri, ledro agam pedro inang, pamba kenang wajib turi. Pertama Qasim, dua Abdullah, Ibrahim sudah yang ketiga, Dema yang inang ngon pegah, pun Fatimah yang tat mulia. Dua Hindun le Ruqayyah, put Ummi Kalsum kakeh sudah, 6 dra anu waba Allah, tinggai Fatimah yang mulia. Yang tinggai sajan Nabi, Tuan Siti Fatimah Zura, nepe kawin oleh Nabi dengan Ali yang murtada. Rupa indah hana misu, budia dari yang nasama, kulit bagomi segading, berangsonging lazat mata. Keing ubin bahu kemang, jerotat timang ban raja, hana miseangan tauladan, kulit naban bungong jumpa. Muka penuh bana bulan terang, gilang gemilang di beda cahaya, cantik maneh ngan johari hana Nabi dalam dunia. Si kurung ton Ummu Fatimah, firman Allah ba Sayyidina, masanya pun jena ke Rasul, Tuhan kabul barang pinta. Menandali firman Tuhan, bak janjongan Jibril ba, masanya Nabi lam guha Hira, Jibril ja putra sabda. Surat Iqra ayat mulia, wahyu ilahi malaikat ba, bertayakin hati khalih, sohan patih daruhaka. Lama pedotun Ummu Nabi, turun wahiba Rabbana, Nabi Muhammad Rasul ilahi, Tuhan janji Nabi Mustafa. Nabi Muhammad yang akhir zaman, firman Tuhan yang mulia, sohan patih kalam Rabbi, jedeke kaphe yang celaka. Taik saksi he sahabat, Nabi Muhammad Rasul Rabbana, Nabi lain pangkat rendah, yang di atas Nabi Mustafa. Segala Nabi diukidam, Nabi Adam yang mula-mula, kenan terselim ubak Muhammad, bandung umat ban sinuna. Melimpah ubak Nur Muhammad, selengkap somat sinan nyata, kenan bandung geputran rahmat, ateh Muhammad ngan sejahtera. Rupa Nabi gilang gemilang, hana bandengan di dalam dunia, muka penuh misa bulan terang, so yang pandang hati suka. Beta ingat nikmat syukur,
kasih Tuhanku akan Sayyidina tanda kasih oleh hadarat Nabi Muhammad Rasul mulia. Tuhan bi pudra urang petimang, Tuhan pulang bak Sayyidina sahabat Nabi put pun Abu Bakar, kedua Umar yang perkasa, kele Utsman bin Affan sahabat janjungan Nabi mulia, nyan sahabat susun Quran dum firman kalam Rabbana. Nama yang kepen Sayyidina Ali, melintai Nabi yang panglima, yang kehneboh panglima perang Nabi nuyucang kapedumna. Yang kesidro gagahanaban tat pahlawan ni bayangna, badan kuat tat berani bak perang kape dan li genta. Truh lam perang hati seu, bahale bebu tan gembira, padum na kape habis necang kape nu perang hanarda. Nyan put sahabat yang tak megah, yang lebih roh tak mulia, nyan sahabat pun di negara Mekah, negara Madinah lapan rona. Di Madinah lapan roh sahabat, petimang Muhammad pegawai dunia, yang pun gepenan Tengku Asy'adi, kedua Aufi sahabat Maulana, kelhe Rafi'i kepun Amiri, kelimang lagi Qutubah nama, keenam Ukhbah, tujuh Jabiri, lapan Haitami kasampurna. Sahabat lapan roh negara Madinah, gasihan limpah Allah Ta'ala, balapannya umat syariat petimang Muhammad pekang dunia. Bandum sahabat beta upat, raya martabat Allah karunia, lebih nibak kutub Rabbani, sahabat Nabi tat mulia. Segala kutub di bawah kaki, bertat bersufi dum aulia, bertat berubid sahabat Nabi, lebih bak wali 10 ganda.